Wyn Thomas ydw i, dwi'n ysgrifennydd Pwyllgor Datblygu'r Ganolfan. Beth sy'n digwydd heddiw yw rhan o ddatblygiad damgynllun sgif 1 a 2. Dyn ni cael arian gan Llywodraeth y Cynulliad trwy cadw i ddatblygu'r arddangosfa yn y Ganolfan, a rhan o hwnnw fydd y ffilm i chi wrthi'n actio heddiw. Ti'n gwybod pa garicter ti wedi chwarae heddiw di? Ellis Sanna modern gen ti? Na, fel y gynno. Digon supply yma. Da ni yn cymeryd ran mewn Machynlleth Owain Glyndwr a John Meirion. A da ni'n mynd i gwrando beth sgynnon nhw i ddeud. A gobeithio bod gynnon nhw pethau diddorol o'r nad dwi'n dweud. Mae'n caff, iawn. Efo spread. Airbrush, Airbrush, yeah. Well, it's 9:30 and we're all in makeup and dressed, ready for the big event, which is the parliamentary talk downstairs in a 600-year-old building where Owain Glyndwr was allegedly supposed to have done it all. So we've got 3 mainstream actors on my left. There's about 12 of us doing this, so it should be quite good. We're doing a short film for the centre, and hopefully it'll all go off smoothly. And after this, we're all going to have a gallivant down the main street, hopefully. Iawn da? Turn your head towards that window there. Getting stitched. Stitched up. Yeah. That's it. Yeah. I always disagree with them. I always thought you need to know your maps, you need to know where you're going, you know? Thank you. Be ti'n neud, Dani? Roedd y bafr lyflu ma ar dewi. A da ni jyst yn rhaid y glyw wan, so da ni jyst yn mynd i ddisgwyl efo sychu. Mae'n lle wan, so. Di'r gliw yn helpu fatha blendio fo mewn hefyd? Yndi, mae'r glyw yn kind of cuddiad o le. Yeah. Okay. Right. 1, 2, 3, action. I can't do it now, can't do it, I can't do it. That one. Look at the hours. You boy any car. Great. Right, let's look Fi'n falch iawn bod ti di ymlaen efo fi yn gipio cystus harlech ac Aberystwyth. Dwi wedi gwneud job da. Wel, mi laddus di be, 76 y Saeson. Do. Maen nhw wedi dod nôl o fyw. Do? Do. Byddwn ni'n mynd i ysgan o mewn i ryw fos. A fath am fwy yn ôl, 76 laddus di, mae'n 178 i dod yn ôl. Rhyw fath o pair hyd. Ia, o, pair y dad enni yn ôl yn ôl o de. So chi'n rhaid marc allan o 10 i ni am y gwolfa yn sy'n gyflawni. Faint sy'n gael gyda chi? O, wyth hanner. So ti wedi cael 9. Wel, oedd y dweitha mae'n goes yn ysgrifennu sori. Ar wahan i hynny, mae wedi bod yn very successful campaign, te. Reit. O, reit da. Ac beth sy'n mynd i ddigwydd efo Saeson mwan? Da chi'n mynd ar reol nhw? Na, Sio mwy o dynion? Dwi wedi cael gwarad yn nhw. Dwi'n cadw'r merched y Saeson. Ia. A cadw? Dwi'n cw. O'r tu ffrio. Ar Ibe? Na. Pwy? Da chi'n enw ar Ibe? Na, ar y gwely dderid nhw. O, sy'n ar Ibe. Auction. Dwi'n dweud ni ar bwr cyn i ddio'n mynd. Diolch mwy ni am hynny? O na. Da. Dwi'n mynd i gael chi, achos mae Mrs Glyndwr yn mynd. O. Chi ti'n gweld hwnna chi? Na chi. Na chi. Na. Mae'n gwachio bod dim. Losing my mojo. Like. No. Have anything you want, and as much as you want.